Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantretan hadirin utamaipun para kiai, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula citai, kaula muljaki. Moga-moga pengajian halal bihalal socah halal bihalal saya laksanaki makin raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ki puro ampun pan berempan saya sampiaki ben kesenuri tentang halal bihalal ben silatur rahmi ampun isampiaki ben kesenuri ki puro. Moga-moga manfaat tambah manfaat. Jadi halal bihalal nikah luas, halal bihalal luas. Makanya cukup sedeng ki buruh nikah, cukup sedeng halal bihalal silaturahmi. Halal bihalal nikah mun sholawat cakaca sholawat, halal bihalal lah tak mare-mare. Puas sabel tak kepek riaja sora sapar halal bihalal malolo. Halal bihalal malolo. Karena halal bihalal beni ipon dari halal bihalal beni sapeli ke haram biharam beni halal kene ke ipon dari sebere selawat nari ya kerwa paduan kerwa tan halu bihil halal ti akompol se salbut sopaja terurai ate setongga se salbut male terurai tan pada ben tan halu bihil okotu kala ben asampung kanjing nabi tan halu bihil okotu se adil hundel se salbut pas tadi terurai. Hubungan setonga salbut male terurai asampung ke kanjing nabi male terurai. Halal bihalal bukan maknana halal bihalal si kanjeng maknana terurai si salbut terurai male terurai. Munai solawat nariya tan halu ATC salbut male terurai. Juga maknana halal kanja makna bahasana makna beku, se beku male cair.
Kemudian mun tepan usaha mak beku tak toron-toron dari atas yang arwat tan halu bihil qadu male cair dari atas ka bebeh ya. Makanya mun nik bini nika sekut macai di Bali tan halu bihil qadu altan halu bihil di Bali sampai berapa kali male belencana dari lakena cair karena lakena cerai misalnya halu male cair. Jadi cairnya banyak hubungan ke setongnya tak cair malah cair. Oh tak apa tibik ni beku bahel berkeng ni bekunya mana malah cair. Hubungan tak apa beku hubungan bisa tak nyampung malah nyampung cair se beku malah cair. Oh tak apa maknanya se halal ni supaya terurai mun benang urai si salbut halal bihalal di setong lain nih kah setong makanya benih halal bil halal tapi halal bihalal benih halal bil halal tapi halal bihalal sallallahu ala Muhammad setongah setongah malah nyaman. Jadi solawat naria ampun benar baca solat mulia halal bihalal maloro tan halu bihil qad halal bihalal maloro berajib pada tan halu bihil qad tan halu bihil qad telepon cair ate cair tak beku cair tak beku saya salbut nano nyaman pare paskare watuk bobil hawa mun di kapal luan cet hajatan nah ya yang pon tan halu bihil qad watuk dobil hawa isu saya beku ya langit tahu beku ya langit malah cair rahmat saya tersimpan malah cair tan halu bihil oh barakah saya tak turun malah cair tapi abok saya salbut malah tak salbut makna halal malah cair makna sallallahu ala Muhammad. Nika bahasana nika. Tiba nisa beli ke halal bihalal bahasa beli ke haram biharam benih. Sallallahu ala Muhammad. Mana ya mantar nikah halal bihalal saya salbut teti terurai saya beku teti cair karena cairnya malah bagus barakah ondem jalan mutan malih cairnya dadi apa husene banyak maknana tan halu bihil sallallahu ala Muhammad ini kah halal bihalal sesalbut setongan nikah saya tak tampo malih terurai setongan malih terurai bagus. Mun saya cuba namun saya cuba beku-beku nika. Saya cuba salbut saya cuba nika saya cuba malah cair beku saya salbut malah cair malah terurai bagus. Obuk mun salbut soroi malah pas terurai. Maka cek pas salbut obuk nak. Allah Muhammad pasal but obukna hubungan cek pasal but tapi berema kotu asampung ke kanjing nabi maka nabihi ke kanjing nabi silaturrahim banyak silaturrahim nih kan ulama nerangaki bila ben kenuri bagian dari saya sampiaki wan ben saya ada juga ben saya nyampiaki boleh tentang silaturrahim. Silaturahim termasuk rahim nikah embuk nih bener rahim nih rahim embuk nih lahir dari rahim mah embuk kapi kulitan tretan lahir dari rahim mah Hawa Adam dan Hawa jadi kulitan tretan nikah setong umat kulitan tretan nikah kapi setong
umat kabeh nika. Karena jadi ummah wahidah, ummah sesetong nika. Jadi Allah jadi kula tadi ummah setong pada potona Nabi Adam dan Umi Hawa. Jadi kula tandretan setong nika, setong rohim lahir tumbuh dari Adam dari tanah. Kula tandretan foto Adam. Foto Adam dan Hawa kabeh nika. Setong. Mangkana tak oleh sombong ka sira bayi tak oleh. Jadi jaga silaturahim sampai ke baba sampai depak ke kaula tandretan mangken nika. Jadi kaula tandretan nika mun dek kebi apana pada Adam dan Umi Hawa bangatuan setong bangatuan nika. Umat setong kabeh. Jadi tak salah, beda bala. Padahal Nabi Adam. Bala. Bala kabeh nika. Keng sampai samangkin gula tak ada sehalal bihalal bani Adam tak ada. Semakin. Paling bani bani nikah, bani kanja, bani pujuk napa, kanja bani napa. Tak ada sih pas mabada bani Adam. Satunya nikah. Satunya. Islam sema beda, Allah sema beda nikah bani Adam. Cuma perwakilan nasi epenta, pakompol nang Arafah cekik nikah. Pakompol nang Arafah. Jadi orang yang haji kerwa mewakili dari orang-orang sebeda nang negara. Mewakili dari orang-orang sebeda nang di sana. Mewakili orang sebeda nang kampungah. Mewakili orang sebeda nang daerahna. Teti nika mun beda seka Mekah mangkin nika anja dilempian depak ka Arafah kerwa tantretan haji utawa umroh kerwa mewakili mpian kalau tantretan mewakili seka Mekah nika salena haji tibi mewakili orang sebeda kampungna orang sebeda di sana sebeda kabupatenna sebeda nang negarana mewakili mangkana nyamai wifdullah delegasi utusan kalau si haji salena nyamai wifdullah daifullah daifur rahman juga nyamai wifdullah mewakili orang sebeda daerah atau mone kesa padang Arafah waktu aneng nang makrifah aneng nang makrifah wukuf Arafah aneng nang makrifah wukuf sekejap nih kan pokok aneng cokok umar Isra Mi'raj juga sekejap tak kejap pun berapa sekejap juga Isra Mi'raj hanya beberapa menit sekejap ya yang ini juga wukuf bisa kejadian boleh nih kan jadi ketemu saya kolekna celeng kolekna pote kolekna kuning kolekna bunga merah ketemu kabeh perwakilan pan berempan negara ketemu Bani Adam Allah Muhammad Nabi Adam nih kan putrana tak pada ban putrana gaula tantretan Nabi Adam nih kan di putra boleh saya putih, di putra boleh kuning, dari boleh putra celeng, dari putra mangkana manusia nika, boleh saya putih, boleh saya celeng, boleh saya berbungo, boleh saya napa. Jangan nika lah di putra Nabi Adam ada orang yang putih, di putra boleh dari kuning, di putra boleh berceleng, boleh mangkana bermacam-macam manusia nika. Pas silang gian boleh gian, kamu benar gian. Tuti saya putih, si celeng, si kuning kabeh. Kurwa bala kakabi bolo kakabi sampai depak kah kalau tantretan nih kakabi ya rahim mun rahim saya hadis gelak saya sambiaki kenuri mari nyampiaki gelak bon oke neke tengku dari sisi lain penjelasan dari sisi lain boleh sallallahu alaihi Muhammad
kalau sampung mangkana khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Oh tu bagus lah manusia aja ke tak oleh dan saromban sombong tak ibegi manusia, menghina manusia tak ibegi, caci maki tak ibegi, afitnah tak ibegi. Allah ala Muhammad. Beda orang kajinan, beda orang kasih setanan. Nyalamur kajinan. Beda si kasetanan, yang mana setan gosip. Beta coba narik. Kura kasetanan, asaraan ben kajinan kura. Tatang keuh borok gosip. Orang di timur gosip. Yang mana kapasoan karasopan setan gosip. Yang mana? Beda kawasan, beda kajinan, beda kasetanan, macam setan, beda gosip nih kan. Mereka Allah. Jadi ini kan mau pas dekian, biar dekian arasan setonga, gurwa kasetanan. Setan apa mana? Gosip. Bedanya mana setan cecelan, setan kredit, beda setan benar libu ngalak kredit ada saka alena lakona lakena tompas bini nek capok kesetanan kredit ngalak kredit tak parlo meleh sopluk meleneka wow akredit malolo kan badak boleh setan kasetanan banyak gelu lah bon itu dah salam rahim silaturrahim masuk ke silaturrahim jadi ke atas nih kan silaturrahim ya dari sisi lain penjelasan so aja masuk ke akhir dari silaturrahim rahim mabengatua embu sampai ke atas so aja terus bisa masuk maka jangan lupa ke bengatua sampai ke Nabi Adam khususan ila hadrati aboina mangkana nang nang solawatan gara ya Rabbi warda anil masyayikh ya Rabbi farham walidina kurang cabuk kapi opa embu emba kapi sampai ke Nabi Adam masuk kurang kapi tapi emang mau masuk ngucap ya Rabbi warda anil masyayikh ya Rabbi farham walidaina pak embu kaula angkatan pak embu kaula pak embu nampian pak embu kaula walidaina pak embu kaula tapi ngucap walidina sampai terus atas dulu sampai Nabi Adam murah tapi tanya akibat ke saya tahu nahu kan lengkap pak sallallahu alaihi Muhammad walidina mun walidaina pak mbukna kaula masuk pak mbuk kaula katretan kepin mun walidaina pak mbuk bunga tua sampai ke atas makanya saya yang kui Rabbi farham walidina ya abi atas ini kan mun tak males bircik kan aboina wa ummahatina bircik ini ya khususan pak mbuk mbajoi pokok kelar lah buat tas mbuk terus mbuk mbajoi terus pokok kelar pada mun ahli Fatihah udah protokol lembagi ya takut rancung nggak ulama ilamin mufassirin ya rancungnya padahal ulama pun cukup ulama ini cukup mau sirin mau lancung nih mau alif lancung tanah apa jadi ngapal Allah Muhammad singkatnya itu tidak lupa bunga tua rahim kabin ya so aja terus ongka waktu kenika kau masuk deki karohimah kanjing Nabi dari rahimah banget tua sampai kau muntro salameta sampai ke akhirat kau masuk ke rahimah kanjing Nabi bil mukminina
bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Masuk ka rahimah Kanjeng Nabi. Tidak masuk ka rahimah Kanjeng Nabi, otomatis kini enggak masuk ka rahimah Allah. Otomatis ini pun. Otomatis masuk ke bismillahirrahmanirrahim, masuk ke salamun qaulam, dopak ke akhirat ngoleh salamun qaulam. Dadi mun terus masuk ke rahimah Allah, masuk ke rahimah Kanjeng. Jaga hubungan rahim antar manusia nika, antar bala sampai rahimah manusia itu kudu jaga sampai hubungan rahim ben Kanjeng Nabi. Makanya solawat ini kan malah sampung terus sampai tidak pun masuk ke rahimah Kanjeng Nabi bil mu'min, mau otomatis masuk ke rahimah Allah. Wa sholli ala Muhammad. Masuk ke rahimah Allah, damai odik nang akhirat, selamat odik nang akhirat, sejahtera odik nang akhirat. Salamun apa? Sejahtera. Salamun apa? Selamat. Salamun apa? Damai. Sejahtera, apa boleh mana? Sejahtera, damai, apa boleh? Selamat, apa boleh? Dari serah mir rabbil rahim. Allah, rahimah Allah ini apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kau bisa tidak masuk ke rahimah Allah, lebih sayang benembuk, lebih sayang ben epak, lebih sayang ben embuk. Kada pana-pana ki embuk. Mun penting ben rahimah Allah. Embuk ni pun paling sayang orang dekan. Mun anak bayi kepanasan, ben di bayi panas, pada rumah bayi ni. Mun kepanasan pada rumah, karena sayang. Mun lapar sosoe, mun lapar sosoe. Mun bau pandi mulai seger sosoe. Mun panas, mun sakit ben oneng beda orang gunjengan ben lakena empen anakna labu tak mikir abekna anakna sayanu takut anakna geger mereka betul tak mikir abekna bu agunjeng bu na ibu dia nang empen anakna labu ka tempat sianu mikir anakna si teguk nika tak mikir abekna si penting anakna sayangna embuk deka anak Allah lebih sayang deka hambana lebih dari sayang embuk deka anakna. Sallallahu ala Muhammad. Semoga manfaat. Timun terus olia tambahan terus tambahan rahimah dari rahimah Allah waktu masuk ke rahimah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sholawat kanggo masuk ke rahimah Kanjeng tanhallu hal bihalal tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda wa tunalu wa kau dekapi wa husnul tim tak dadi malapetaka mun sogina tak dadi malapetaka mun di pangkat tak dadi malapetaka tak dadi bahaya mun di ilmuna tak dadi malapetaka tak dadi malapetaka dadi husnul khawatim kabeh ilmuna umurra bisnisa pesena kabeh dadi husnul khawatim. Mangkan orang libur ke solawat mesti lampuk orangnya. Gerua mun libur ke solawat pakun bakhil. Ya gerua tak nyerap ki solawat tak audi. Sallallahu ala Muhammad. Lampuk. Moga-moga manfaat.
wa yusnul khatim wa yustasqal ghamam wa yustasqal ghamam. Se mendung teti cair nih ya. Se sompek kanja teti elang sompek teti barakah. Biwajhil karim. Itu aja nih kan biwajhil karim. Wajhi Kanjeng Nabi Muhammad. Wajahna Kanjeng Nabi. Wajhi biwajhil karim kalaban wajahna Kanjeng Nabi. Wajhil karim wajhi atena Kanjeng Nabi. Wajhi sakabieuna totalitas sakabieuna abeuna Kanjeng Nabi. Saya tak pernah pege ban Allah. Karep-karepanna tak pege ban Allah. Keinginanna tak pernah pege ban Allah. Selalu saja lan ben ridona Allah ben saya kasenengi ban Allah. Karepa keinginanna lerekka misema tengkakna kulina kacondonganna lerekka budhabuna kabi sobung tabuangna wajhihi totalitasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tak ada pakeuna ban Allah. Bener yang awirit karpamu bener si pege. Bener awirit cita-citana bener si pege. Keinginan nikah bener si pege. Benar ya orang di keinginan nikah di keinginan. Pangaterona bener si pege. Si Kanjeng Nabi. Pangaterona Pak Boy sabung si pege. Biwajhil karim. Pangaterona tak ada si pege. Atena tak ada si pege. Pikiranna tak ada si pege. Keinginanna tak ada si pege, cita-citana tak ada si pege, langkah-langkahna tak ada si pege. Muga teu ontong boleh tantretan dadi umat ta saya tak pege-pege ban Allah nikah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoon ka Allah abe pada dadi umat ta oleh tantretan sedaya. Sallallahu ala Muhammad. Tak pege-pege sacolon ben ridona Allah terus. Karena pada di uswatun perjuanganna tak pege-pege, bermasyarakat tak pege-pege, dakwana tak ada saya pege, kalimat-kalimat tak ada saya pege, kitab-kitab lerek-lerek tak ada saya pege, tak ada kalimat saya palsu-palsu tak ada lerek saya palsu, tak ada lerek-lerek saya ada udang ada ya Kanjeng Nabi Muhammad wajhi kita tawassul termasuk biwajhil karim ka Allah areng berenga ben saya tak pege ka Allah selakar paju de ka Allah menter aberenga bareng saya paju ka Allah sanak foto keluarga cakap-cakap bi aberenga bareng paju saite orang saya panatu saite orang saya paju saite orang saya ridhoi saite orang saya kacintai saite orang para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda tasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi bi'adati
ya satu aja sholawat si beriman kaman masuk ke sholawat naria kapi sholawat napa aboy si beri dunia nih kah masuk ke sholawat naria kapi karena sholatan kamila masuk ke kapi salam masuk kapi ini sholawat naria karena sholatan kamilah sholatan si sampurna kasak masuk ke kapi sholatan kamilah salaman tamah sallallahu alaihi Muhammad semoga manfaat sholatan kamil fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli lamhatin setiap kedipan melak medem mata berapa maksudnya samlak medemah sholawat fi kulli lamhatin juga kenika saya maksud termasuk inti saya maksud fi kulli lamhatin samlak medemah kenika saya maksud samlak medemah termasuk samlak medemah setiap kedipan melak medem saja kenika samlak medemah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben lain fi kulli nafsin nafas kong langkong nafas kanjing Nabi fi kulli lamhatin kong langkong lamhatinna kanjing Nabi di kapi nika sallallahu ala Muhammad bi adadi kulli maklumin lak jadi mangkana mun sholawat de mapan kare orang mun sing nganggo marang nikah pasti dadi ngak nikah mun sing nganggo kurwa dadi ngak riya mun dadi ngak ora nikah sallallahu ala Muhammad mangkana lebet sholawat nikah ben Allah yang kat dadi wali nikah lebet sholawat nikah yang kat wali nikah padahal sholawat itu ada kadang yang kesini nikah karena cara nganggo tak pada lain yang ketiga boleh yang ketiga nikah Allahumma sholli ala Muhammad semoga manfaat nikah mangkana boleh saya ngucap kocak kula ini kayak kocak ben kiai sing ngocak kula arapa aki halil wa arapa arwah orang mek sholawat kapi kula kocak ben kiai ben nika arapa aki halil wa arwah ayalah kiai situ bondo ya kula kiai Supyan arapa mana sholawat naria jangan wae pada dereng wali kabeh itu bendoro ayo. Cak ngocak ya ini. Pada remaja nek pada dereng wali kabeh itu bendoro ya lho. Nah, nikah. Ya mana cak ngocak nak kiai. Kiai mau cak ngocak ana geni. Apa aki Sufyan Roki Halil. Apa mau orang pas selawat ke kabeh ya. Jangan wae pada dereng wali kabeh. Wah, nikah. Muka sallallahu alaihi Muhammad karena orang maca sholawat lebur maca sholawat nikah mun terus akhirnya gencer akhirnya egilii pangkata kanjing Nabi tilai egilii pangkata kanjing Nabi tilai egilii pangkata kanjing Nabi ini kamu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilah. Salim salam. Allu bihil tuqba bil hawaij wa yustasqal ghamam bi wajhil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi anna rabbana atina lil muttaqina imama Allahumma arham ummata Muhammad wa muslim li ummati sayyidina Muhammad sabaquna bil iman Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alta atina fid dunya hasanah Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma Muhammad jika deki saling tacuk iki mun bodo si masuk swarga kasa saling tacuk kabeh pada pendapat akopol iki ini kamu masuk swarga kadek teret kabeh kasa yang masuk teret si atas teret kamu masuk swarga teret pol nek bisa saling nyapaati dek kowe bareng ngaki kabeh dadi ahli swarga kabeh dadi orang bener dadi orang pak tepak dadi orang bener dadi orang sing berkate dadi orang sing manfaat Boleh kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.